Oh no! Ni sawa? Ni sawa. Ahubwo urafise payway. Yego. No kamera kuri Finbank. Yego. Byose birahari ntabwo. Okay. Ni wowe jera ndakumva ku radio. Ugurisha publicité, ugurisha vya payway na no ku kamera kuri Finbank. Basha n'uyu hawashi. Reka ndakumvize ni publicité radio ubyumvirize maze ndabishira ko. Yo ahora ni sawa. Shaka kumvirize. Yego reka ndashireko. Shireko yumva gahinda. Yego. Agahinda yo. Mana na mimi Payway Burundi service disponible nibikibro Payway Burundi uyisangamo service zitandukanye ushaka kugura amayinite ya cash power canke kuriha amafacture ya Regideso y'amatara n'amazi niho ubariza kebuke man ubwo se hahandi hariho service ya Mikash na Eco Cash hamwe baraguza amayinite y'ubwoko bwose Onemob, Limitel, Econet, Smart tutibagiye n'amayinite ya Canal Plus yo aho by'amafaranga imitu by'amafaranga ndayamire kuri bwawe wowe urasa usanga ari umugore wa general agukuriza imbere we nkoriraho nta mugore wa general ngahinda ingenda kwere kumwe ndayajya we gusuka we atimoto we ndakwere kumwe ndamujya amafaranga wabyumvise we nyaruka kubakeneye iyo service muzohasanga muri Romwe haruguru ya station kwa Filipo aharabana na etage yo kwa Kocha muzohasanga uwitwa Gerard Lekura ufiriza kanime jana kutumye gutega wewe cyo kibofa ico Abona kira akwiye kuga nuko basima bafite impiyanyo nyinshi ubundi mbona kuba menya umugabo wiyo Je nani nuko bamaso